Adna tinggi na istidja surga na adman buat istidja neraka. Adna pelimudang umanga tahu ke surga na adman buat pelimudang sa mga tahu ke neraka. Na suat tinggi sumanga tahu ke neraka na pangalanggap na Allah. Ye sumanga tahu apkara kita na sabab ko kaya dikeliraun wallah apkara kita na manusia na tabudu. Allahu Akbar. Orian kata badaw na lalis wallah. Ya abdi udnu minni. Ubay ka na manareti wallah. Na sabab ko kaya dikeliraun sa apkara kita nga wallah na didugdugo bumal ka manusia ini. Api na kami nusupaman na lagi di mayo. Pero niya na apkara kita na lagi siya kaya. Ubay kasi manari. Na pinaka minus sa tiga na pia yang marisib sa palo aportunite ini na minus na tafsiri na garisib bakit na. Ya abdi udnu minni. Ore puwati wala na ubay karakan amas tahyaita minni. Doa kung kad kekayaan hati gua. Amas tahyaita min khalqi. Adi di lagi hati gua masuk siringan ka ini kaya Allah. Ya abdi udnu minni. Ubay karakan hati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Lagi yang mutatigin na kapipila mga tao apa ka narakaan wallah. Na adna mau una nira na biya mad sapita mana na mad. Pero nira na kanina namin nakuha kasi kaya ano nakakad kaya gita kami sina. Di kami sida kami mau lupo na raka namin yan kasasakita kami. Natero kon wallah iblis na tindig ka. Kaya ini baka dito si iblis. Tindig ka na payagan ka kung mga tao so kaya unutiran ka. Allahu Akbar. Tumindig kun si iblis natero niya na pemur ka wagi mga tao kano. Kain wa ko manari niya dusa kasano. Kau man udah sakan nak nabu ke dusa. Anak tiro mo mga tawa iblis sino nga nanditirwa. Ang tengad lagi sa muna minadaptar ko Quran so kapira lagi tir ka wallah. Eno nga ditirwa eno kami dusa kas kami. Natigin na pulano. Banga dip ka to si umiyaw na akatatago ka ko dunia apa dagang ka. Nauman na mau maswa ka to agitin dagan ko sambayang na ayak kabaya wallah nami tuman ka so pasadiw. Nasang nadi kakadung-kadung ako dagangan ka kan malama pesang ka namiyak tumwa kung ba disutugan ka. Ulanog ka to san ka sudingap di ka pamasayro sa dunia. Ayak kabaya wallah na uman mau masuk sa gitindagan. Usabayang nami tuman ka nasang nadi berarikan lagi kan malama pasayro ka namiyak tumwa kung ba disukadnan ka. Ulanog ka to san ka sudinga di ka pangisda. Nalangon na ya pagusay ng iblis. Na makatutungtungan kaya mga tao. Yan niya sukat. Kira dapat na nami. Atu na bsuto asu iblis nari dua yamin enu kami ngutu dapat pakai kira. Ayat man pilih nang kaya mga tao Allah. Kadna nami natin subsari su iblis nari dua yamin. Enu kami ngutu dapat pakai kira. Natirungon wala mga tao kano. Biyaw na din sugaya pakai ng tao kano. At tigil na daki kadna nami. Tigil na din biya pakai ng tao kano. Tigil na daki. Natigil na suratul Yasin. Ini turunkan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannam Hadi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hei bawatan wadam. Yaw nada sukia pakai nang kakur kanu. Hei bawatan wadam na diniyo po ngunutani subay agi naman yun. Hei bawatan wadam na diniyo pagunuti subay agi naman yun. Diniyo po ngunutani susayta na kariduin niyo sama payag. Umanati ko Allah usakani paunutan niyuna pengguna na unakan kanu sulalan ko kat uday agina nasusurgakan kagiati ko Allah miya kabimba narkan usukad na madakan miya bimbang kanu umanga dagangan yu miya bimbang kanu umanga darudupa yu miya bimbang kanu umanga watayu miya bimbang kanu kumanga kad na madakal bariyati wallah da mga sabutiyo hadihi jahannam allati kuntum tu'adun atayagati wallah sunaraka kanamiyat piliyay na nayorka kataya sunaraka kanamiyat yay titilagadurka na iumakaundan Allah